Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko zifite ibimenyetso bifatika by'uko Uburusiya bwaba aribwo bwarashe indege yo muri Azerbaijan iherutse gukora impanuka igahitana abantu 38. Umuvugizi w'urwego rushinzwe umutekano mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kirby yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabonye ibimenyetso by'ibanze byerekana ko Uburusiya bushobora kuba bwihishe inyuma y'ihanurwa ry'indege ya Azerbaijan Airlines yakoze impanuka kuri Noheli ikica abantu 38. Bwana Kirby ntabwo yasobanuye byinshi, ariko yabwiye itangazamakuru ko Amerika yatanze ubufasha mu iperereza kuri iyi mpanuka. Yavuze ko ibimenyetso Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabonye birenze amafoto yakwirakwijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga agaragaza indege yangiritse. Bo bavuze ko bafite ibimenyetso bihagije bigaragaza ko ari Uburusiya bwarashiriye ndege. Impuguke mu by'indege ndetse na bamwe mu banya Azerbaijan bemera ko GPS y'indege cyangwa se uburyo bw'indege bwo kugaragaza amerekezo bunayiyobora ngo bwarangiritse cyane bitewe no guhungabanywa kw'ikoranabuhanga, ibyitwa electronic jamming. Hanyuma ngo byanangijwe n'ibisigazwa by'iyo ndege byisekuye hasi ku butaka ubwo yakoraga impanuka. Azerbaijan ntabwo ishinja Uburusiya ku mugaragaro, ariko Minisitiri w'ubwikorezi w'icyo gihugu yavuze ko hari ibyateje iyo mpanuka byaturutse hanze y'indege. Abarokotse bose nta n'umwe uvuyemo bavuze ko bumvise amajwi yiturika inshuro 3 ubwo iyo ndege yari hejuru y'umujyi wa Grozny, umurwa mukuru wa Chechnya mu Burusiya. Abashinzwe iperereza mu byo bagenzuye harimo n'ubwoko bw'intwaro cyangwa se ubwoko bwa rokete zishobora kuba zarakoreshejwe mu kurasa iyo ndege. Birakekwa ko iyo ndege yarashwe n'ibikoresho ndetse n'imbunda z'Uburusiya ubwo yageragezaga kugwa muri Chechnya mbere yo kuyoborwa hejuru y'inyanja ya Caspian igana muri Kazakhstan, aho yaguye. Ibiro bya Perezida w'Uburusiya Kremlin byanze kugira icyo bitangaza kuri iki kibazo, ariko umuyobozi w'ikigo cy'Uburusiya gishinzwe iby'indege yavuze ko ibintu muri Chechnya bigoranye cyane bitewe n'ibitero by'indege zitagira abapilote cyangwa se drone za Ukraine muri aka karere. Ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 12 ubwo ni kuri Noheli nibwo abantu 38 bose bapfuye ubwo indege ya Azerbaijan Airlines yagombaga kugwa mu Burusiya yakoreye iyi mpanuka muri Kazakhstan. Amakuru y'ibyabaye muri iyo mpanuka aracyari make kandi ntabwo asobanutse neza, ariko ibimenyetso bike bimaze kuboneka byerekana ko ishobora kuba yarangiritse kubera misile zarashwe n'ubwirinzi bw'ikirere bw'Uburusiya ubwo yageragezaga kugwa muri Chechnya. Ni ibiki tuzi mu by'ukuri kuri iyi mpanuka kugeza uyu munsi? Kubera icyo Uburusiya bwarasiye indege itwaye abasivile. Ni indege yari ifite nimero J28243. Mu rukerera rwo ku munsi wa Noheli nibwo iyi ndege yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Baku, umurwa mukuru wa Azerbaijan. Yagombaga kugwa muri Grozny, umurwa mukuru w'intara ya Chechnya mu Burusiya. Mu ndege harimo abagenzi 67, benshi muri bo bari abaturage ba Azerbaijan ndetse n'abandi bakomoka mu Burusiya, Kazakhstan ndetse na Kyrgyzstan. Iyi ndege yari yo mu bwoko bwa Embraer 190, yari ya kompanyi ya Azerbaijan Airlines. Abarokotse iyi mpanuka y'indege bavuze ko ubwo bageraga hejuru y'umujyi wa Grozny ngo ikirere cyaho cyarimo igihu cyinshi. Bavuga ko umupilote yagerageje kugwa inshuro 2 muri ibyo bihe bikomeye, ariko ntibyakunda. Muri icyo gihe ni nabwo bumvise ibintu bibiri biturika bisa nk'ibisekuye ku ndege. Ni nabwo umupilote yahise atangira gushaka hayigusha byihutirwa. Yabigerageje kabiri. Ku nshuro ya gatatu nk'uko abarokotse impanuka babivuga, bumvise urundi rusaku rw'ibiturika rwakurikiwe n'icyo baketse ko ari ibisasu byakubise kuri iyo ndege. Bikimara guturika ngo igice cy'inyuma cy'indege cyarangiritse ndetse ababibonye bavuga ko cyatangiye kugurumana. Ni kumwe mu barokotse yabwiye televiziyo y'Uburusiya. Umukozi w'iyi kompanyi y'indege witwa Zulfgar Asadov yabwiye itangazamakuru ryo muri ako gace ko ibyo bikimara kuba abantu mu ndege barenzwe n'ubwoba. Ati twagerageje guhumuriza abagenzi tukabicaza neza, ariko bari bafite ubwoba bwinshi. Muri icyo gihe humvikanye irindi turika ndetse uyu mugabo ukora muri iyi ndege ngo ahita akomereka ku kaboko.
Video yafashwe n'umugenzi umwe mu bari mu ndege yerekana udupfukamunwa dushinzwe kurinda abagenzi mu bihe by'impanuka turimo kumanuka mu gisenge cy'indege. Rashad Nabiev ni minisitiri w'ubwikorezi wa Azerbaijan yavuze ko abarokotse bose nta n'umwe uvuyemo ngo batanze ubuhamya bw'uko bumvise urusaku rw'iturika inshuro 3 zose ubwo indege yari hejuru ya Grozny. Yavuze ko hari ibintu biturutse hanze y'indege byagize uruhare muri iyo mpanuka, gusa ntabwo yigeze ashinja Uburusiya. Mu byumweru bishize Ukraine yari iherutse kugaba ibitero by'indege zitagira abapilote za drone muri Chechnya no mu bindi bice by'imisozi ya Caucase yo mu Burusiya. Nyuma y'iyi mpanuka ubuyobozi bw'Uburusiya bwavuze ko ibi bitero bya za drone za Ukraine byateye ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yo gufunga ikirere hejuru ya Grozny bikozwe n'Uburusiya. Nk'uko abayobozi bo muri aka gace babivuze, muri icyo gitondo ubwo iyo ndege yahanyuraga, drone imwe y'abanya-Ukraine yari yarashwe n'igisirikare kirwanira mu kirere cy'Uburusiya hejuru y'isoko rinini riri mu gace kitwa Vladikavkaz, ni muri Ossetia ya ruguru. Nta gihamya igaragaza niba iyo gahunda yo gufunga ikirere yamenyekanye nka carpet plan yari yashyizwe mu bikorwa mbere cyangwa se mu gihe iyo ndege yari mu kirere cy'Uburusiya, ngo wenda byemezwe ko yarashwe kubera ko Abarusiya baketse kwije kubagabaho ibitero. Nyuma y'ibyabereye hejuru ya Grozny twavugagaho mu kanya, ni ukuvuga ryaturika abantu bumvise bagatekereza ko barashwe, ya ndege yahinduye icyerekezo igana ku kibuga cy'indege cya Aktau muri Kazakhstan, ni ahantu nko mu birometero 450 mu burasirazuba. Haracyari urujijo ku mpamvu iyi ndege yahisemo kunyura hejuru y'inyanja ya Caspienne isubira muri Kazakhstan, kubera ko n'urugendo rurerure ugeranije n'izindi nzira yashoboraga kunyuramo. Abayobozi bashinzwe iby'indege mu Burusiya bavuze ko abapilote b'iyo ndege ngo bahawe amahitamo y'ibindi bibuga by'indege bashoboraga kugwaho, ariko bagahitamo Aktau. Amakuru yatangajwe n'urubuga rukurikirana ingendo z'indege Flight Radar 24 agaragaza ko iyi ndege yagiye igenda mu buryo budasanzwe, iva hejuru isubira hasi ubwo yegeraga hafi ya Aktau. Ni mbere yo guhindukira ikisekura ahantu mu murima mu ntera nto cyane uvuye ku kibuga cy'indege. Video yafatiwe hafi aho ngaho yahabereye iyo mpanuka yerekana indege imanuka ku muvuduko munini cyane yerekeza ku butaka mbere yo guturika umuriro ukagurumana. Abantu 38 bahise bapfa ako kanya, mu gihe abagera kuri 29 barokotse. Bamwe muri bo bafite ibikomere byinshi. Mu buryo bw'agatangaza, hari bamwe mu barokotse babonetse barimo bazamuka bava mu byuma by'indege yangiritse irimo yaka umuriro. Abapilote b'iyi ndege bashimiwe kuba baragize uruhare rukomeye cyane mu kurokora abagenzi 29 nubwo ubwabo bapfuye. Aba bapilote bikekwa ko benshi mu barokotse ari abari bicaye mu gice cy'inyuma cy'indege. Ibimenyetso byatangajwe n'itangazamakuru ry'Uburusiya ku cyaba cyarateye iyi mpanuka bigaragaza ko iyi ndege yahuye n'itsinda ry'inyoni arizo zatumye hanuka. Ariko impuguke mu by'indege ndetse n'abamwe mu baturage muri Azerbaijan bemera ko GPS y'iyi ndege yahungabanyijwe n'igisasu ishobora kuba yararashweho n'ingabo z'Uburusiya zirwanira mu kirere. Umuvugizi w'urwego rushinzwe umutekano mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kirby yabwiye itangazamakuru ko Amerika ifite ibimenyetso by'ingenzi byerekana ko Uburusiya bushobora kuba bwihishe inyuma y'iyi mpanuka, ariko yanze kugira icyo atangaza ku bindi bibazo. Kugeza ubu leta ya Azerbaijan irakirinze gukoresha amagambo yo gushinja Uburusiya ku mugaragaro, ariko amakuru yaturutse mu nzego za leta ya Azerbaijan yemeza ko iperereza rimaze kumenya intwaro yarasheshejwe iyi ndege, ngo ni systeme yitwa Pantsir S y'ubwirinzi bwo mu kirere cy'Uburusiya. Ibiro bya Perezida w'Uburusiya byanze kugira icyo bitangaza ku makuru avuga ko iyi ndege yaturikijwe n'intwaro z'Uburusiya. Impanuka irimo gukorwaho iperereza, kandi kugeza igihe ibisubizo bizabonekera ntabwo twumva ko dufite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ku byabaye, niko umuvugizi w'ibiro bya Perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze. Amakuru ava i Baku ku murwa mukuru wa Azerbaijan avuga ko Uburusiya na Kazakhstan byatanze igitekerezo cyo gushyiraho itsinda ry'impuguke zo mu muryango wa Commonwealth of Independent States CIS
umuryango w'ibihugu uyoborwa n'Uburusiya kugira ngo iryo tsinda rikore iperereza kuri iyi mpanuka, ariko Azerbaijan yasabye ko habaho iperereza mpuzamahanga. Azerbaijan Airlines hamwe n'izindi sosiyete zimwe na zimwe z'indege muri iki gihugu zahagaritse ingendo zijya mu mijyi imwe n'imwe yo mu Burusiya nyuma y'iyi mpanuka. Kubera icyo Uburusiya bwaba bwararashiye indege ya gisivile, abashinzwe ubwirinzi bw'ikirere mu Burusiya bashobora kuba bararashiye indege y'abagenzi ya Azerbaijan igeze hejuru ya Chechnya nyuma yo kugira ubwoba mu gihe hari hashize iminsi haba ibitero bya drone za Ukraine. Niko abasesenguzi n'impuguke bo muri Ukraine, Kazakhstan na Azerbaijan bivuga. Uburusiya kandi bushobora kuba bwarakomeje icyaha cyabwo ubwo butemeraga ko iyi ndege yangiritse yagwa ku kibuga cy'indege kiri hafi aho ngaho, ahubwo bukayitegeka kujya kugwa muri Kazakhstan, niko izi mpuguke zivuga. Gusa Uburusiya buhakana ibi birego by'uko butigeze bubuza indege kugwa kuri kimwe mu bibuga byo mu Burusiya. Iperereza ryakozwe ndetse n'amakuru adatangazwa mu itangazamakuru avuga ko ngo n'abayobozi bo muri Azerbaijan ndetse n'abandi basesenguzi bashinja Uburusiya kuba inyuma y'iyi mpanuka. Ibiro bya perezida w'Uburusiya nabyo byemeza ko iyi ndege ngo yahuye n'itsinda ry'inyoni nyuma yo kwinjira mu kirere cy'Uburusiya, zikaba arizo zateye iyi mpanuka. Gusa amafoto na video z'indege zagiye hagaragara zigaragaza imyenge isa n'iy'amasasu ahagana ku murizo w'iyo ndege. Iyo myenge ngo bigaragara ko isa n'iy'ibisasu bya Pantsir S1. Ni systeme y'ubwirinzi bw'ikirere yatangijwe mu gihe cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete mu Burusiya. Iyi ngiyi ngo isigaye ikoreshwa na Chechnya mu kurwanya ibitero bya drone bya Ukraine. Ntabwo inyoni zishobora guteza impanuka nk'iriya, ni ubusazi kandi n'icyaha kuvuga ibintu nk'ibyo, niko umusesenguzi mu by'umutekano w'indege wo muri Kazakhstan yabwiye Al Jazeera. Yasabye ko amazina yatatangazwa kubera ko inzego za Kazakhstan ziherutse gufunga umunyamakuru witwa Azamat Sarsenbayev nyuma yo gufata amafoto na video by'aho iyi mpanuka yabereye. Kuba barafunze uyu munyamakuru ngo bigaragaza ko abategetsi ba Azerbaijan barimo gukurikiza amabwiriza aturutse mu Burusiya, niko yavuze. Muri icyo gihe ubwo iyi mpanuka yabaga, iyi ndege yari yashyizwe mu buryo ikoranabuhanga rigaragaza indege iri mu kirere ritayigaragaza cyangwa se riyihisha. Ibi ni ibintu bisanzwe bikoreshwa mu kurwanya ibitero bya drone. Ni Flight Radar 24, serivisi mpuzamahanga yo gukurikirana ingendo z'indege ibivuga. Abayobozi bashinzwe iby'indege b'Uburusiya ntibemeye ko iyi ndege igwa kuri kimwe mu bibuga by'indege biri hafi aho, bituma abapilote bayo bayishyira mu kirere hejuru y'inyanja ya Caspienne, kandi yari iri mu bihe bibi byo guhanuka, bituma bagerageza kujya kugwa muri Atkau muri Kazakhstan. Bivugwa ko abashinzwe iby'indege mu Burusiya bakoze ibi ngo bashaka kugaragaza ko koko ari inyoni zateje impanuka. Kazakhstan imaze imyaka myinshi ari umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye b'Uburusiya mu karere ka Aziya y'Uburasirazuba, kandi perezida wayo Oyasim Jomart Togayev yatumye ingabo z'Uburusiya ngo zimufashe guhangana n'imyigaragambyo y'abaturage mu gihugu cye mu 2022. Ariko igisirikare cyo mu kirere cy'Uburusiya ari nacyo gikekwaho guhanura iyi ndege, ibiro bya perezida w'Uburusiya na perezida wa Chechnya Ramzan Kadyrov ngo bemeye kwica amategeko mpuzamahanga kandi babishaka. Niko Ihor Romanenko wahoze ari umugaba wungirije w'ingabo za Ukraine, akaba yaranakoze mu by'ubwirinzi bw'ikirere mu buryo buhoraho imyaka myinshi, yabivuze ashingira ku kutitwararika cyangwa se guhubuka kwa Kadyrov kubw'uburwayi bwo mu mutwe bivugwa ko afite. Avuga ko aba bayobozi ngo bahungabanyijwe n'ibitero bya drone Ukraine imaze iminsi igaba muri Chechnya. Ku byerekeye icyemezo cy'Uburusiya cyo kutemera ko iyi ndege igwa ku butaka bwabwo, Romanenko yaravuze ati bashakaga ko abo basivile bafite ubwoba barimo n'abakomeretse barohama mu nyanja ya Caspienne. Muri icyo gihe ibitangazamakuru bimwe byo mu Burusiya byavuze ko ari drone za Ukraine zarashiye indege, mu gihe ibitangazamakuru bikorana bya hafi na leta y'Uburusiya aribyo byazanye igitekerezo cy'uko iyi ndege yaba yarahanuwe n'inyoni. Azerbaijan ntabwo iratangaza ku mugaragaro ibyavuye mu iperereza ryayo, ariko abategetsi n'impuguke bo muri Azerbaijan barakomeza kuvuga ko ubwirinzi bw'ikirere bw'Uburusiya
aribwo bwateje iyi mpanuka. Mu 2014 indege ya Malaysia Airlines yari itwaye abagenzi b'abasivile nayo yaguye mu gace kari mu maboko y'abarwanya ubutegetsi bwa Ukraine mu majyepfo. Aba n'abashyigikirwa n'Uburusiya. Abagenzi 283 n'abakozi 15 b'iyo kompanyi bari muri iyo ndege, bose bahasize ubuzima, ndetse iperereza ryayobowe n'Ubuholandi ryaje kwemeza nyuma y'imyaka 2 ko misile ya Buk y'Uburusiya ariyo yahanuye iyo ndege. Bamwe mu barwanyaga ubutegetsi bwa Ukraine bashyigikiwe n'Uburusiya bari muri ako gace aho indege yaguye, bavuze nyuma y'iminsi mike ko aribo barashe iyo ndege, bakeka ko ari indege y'ingabo za Ukraine. Iyi mpanuka y'indege ya Azerbaijan ishobora kutazangiza umubano hagati ya Moscow na Baku, ariko yamaze gutuma isura y'Uburusiya yangirika mu gihugu cya Azerbaijan kiri mu bitunze petroli nyinshi, niko umusesenguzi ukorera Baku yabivuze. Azerbaijan ntabwo izahitamo gutandukana n'Uburusiya, ariko iyi mpanuka izagira ingaruka mbi ku mubano w'ibihugu byombi. Emil Mustafayev, umwanditsi mukuru w'igitangazamakuru Minval Politika, niko yabwiye Al Jazeera. Byongeye kandi Uburusiya burimo buratakaza igitinyiro bwari bufite mu baturage bo muri Azerbaijan. Iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya itangiye guteza ibindi bibazo mu bubanyi n'amahanga, birimo n'impfu z'abantu. Nta muntu n'umwe uzi uko bizarangira.